pakai dulu. Turun. Gaspol. Bagaimana rutenya hari ini? Luar biasa nih bro. Tanjakannya, turunannya, semua luar biasa. Semua dapat om. Alhamdulillah. Mobil dapat. Mandi-mandinya? Airnya dapat. Ini sungai ketiga ya Mas? Sungai ketiga yang dikatanya. Sungai ketiga. Iya. Luar biasa semua. Mantap. Luar biasa segarnya. Mandi-mandi lagi. Tambah lagi air sungai yang segar. Tadi sudah mandi-mandi, sekarang mandi lagi. Sesi kedua om. Oh, sesi kedua ini? Sesi kedua. Wah, Kan tadi sesi pemotretan. Oh tadi sesi pemotretan. Ini sesi mandi-mandinya ini. Sesi mandi-mandinya. Luar biasa nih Bang. Luar biasa rute hari ini. Nyelup. Oh, celup. Hei, Om Irfan, sini maju dulu. Sini maju dulu Biar mau bagaimana hari Senin besok, sini maju dulu. Lihat bosku, bahagia sekali hari ini. Turunannya banyak, tanjakannya sedikit. Mandi-mandinya 3 kali. Mandi lagi. Om Suro. Ketiga kalinya mandi. Keluar dari sungai dengan air. Alhamdulillah airnya jernih sekali. Itu di atasnya bawah itu adalah air. Kita akan turun lagi. Satu jalur.
up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of
dia tuh. Tempat duduk. Paling kalau mau dikeluarkan lagi ke anu dengan apa lagi? Jalur. Iya. Dengan apa namanya? Oh, ini satu nih. Udah bebas tuh. Baru mau. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight.